Гордон, я гнездо. Цель на третьем, дальность 500. Наблюдаю. Angkatan bersenjata Ukraina kembali melancarkan serangannya di arah Artemovsk, terbukti dalam video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 Januari 2024. Dalam cuplikan video terlihat detik-detik drone milik Angkatan bersenjata Ukraina, Furia, ditembak jatuh militer Rusia. Berdasarkan narasi unggahan, awak sistem rudal anti pesawat portable manusia Manpats Verba dari pasukan lintas udara pengawal Ivanovo menghancurkan UAV pengintai militer Ukraina Furia. Drone tersebut melakukan pengintaian udara di dekat posisi Rusia di wilayah Artemovsk. Selama tugas tempur, tentara Rusia menemukan target udara dan mengidentifikasinya sebagai drone Fury Ukraina. Militer Rusia yang melihat sigap melacak target dan menghancurkannya dengan meluncurkan rudal dari Manpats Verba. Гордон, я гнездо. Цель на третьем, дальность 500. Наблюдаю. Сбил! Основное вооружение это ПЗРК «Верба». Дежурство происходит посменно, дежурим по очереди своим отделением. Всегда на посту кто-то находится и наблюдает. Наблюдаем птички, докладываем, ждем подтверждения цели, по команде уничтожаем. Сильно влияют погодные условия, но несмотря на все погодные условия, мы всегда находимся на дежурстве, несем службу, наблюдаем за нашим чистым небом. Погода влияет также на полет украинской авиации, украинских птичек. То есть погода хорошая, птички летают, авиация летает, мы работаем, уничтожаем. Погода плохая, летает меньше, но все равно летает. Мы все это наблюдаем, держим обстановку под своим контролем. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.